inche umwakili Steve Mogaka no mu accountant na renge naende na gokora igasi asikibengi ase miaka mingi naende igona atene nki abantu abange ekerondo mu manager bw'ekibengi nkarosange tomanga walai na inche onkweru nkorere constituency yane naende ontakete constituency yane ebeta chiri muigwete buna twa Kongo ntire chisukuru muigwete buna tokona koebereri new money lero iga naende twanyolera additional new money chiekula toko iga likebirigo abantu bana bakebirigo banyole asibakobe ere muyabosere bobe ere sababu na everetie president akindo serie para kor magombo kebirigo egera mabera minyoki gukora moinaria aso ase kula yane igonta geteko korera iga asamangana yoboteneko ayebunore iga gaki otware besa ya omuuko omontacha ongora gokuburuka nyago gosagana amayo gosabebese iyo nomoye walai ntera bomanyete igo ngarie bengi go nasome tikunga bese nchiri kuogererwa bese nchiri kuogererwa nonye incha bakorie chiane igo bagota bagakera bantebuna nderi ichumbe bantebuna nakorire asengia bakorera gontebinga 200 kioko gontomera sokanga ngakinta atobe 200 gakyo muntu oyo ntogiriga bona abagusiaba bunanchi ngwaja torota eberia bese gosoto yogerere gende to eberia bese gosoto yogerere my friend tenindo cha sebesa yesere nindo cho yobwate besa yese tumuogerere gosoto musumberere tumuogerere gosoto musumberere ekanato rechi kule chimbu yana gosembo bari ekanato rechi parambu yana gosembo bari omo toko muogerera ntoko motebinga wewe shetani ufanye nini ere sababu na bona abatebiga akiga password gose pin egosokie ekule yetware terukera chiwodi sano ekule yejare goswaga ali chumbe inche ntikalete lachieta CPS mweke agantebiga ayeri chumbe chikula chirichi achire inchungo enter your pin onaye obeke pin yakalogo tomero mondo chibeso obeke pin yembe chibese chinchigenda ebese ineike one kalonara ngere tukuna abekire pin chikula nchiche tiga pin yeyimonye manyete epini yeyimonye manyete epini yeyituta mwakinte vya tutam nere sababu nchanate vile viamono abagusiye karomogo chagotobangera era ini 2027 egeko era kera constituency de wata chibese cha CDF kera constituency de wata chibese cha CDF echino kwa unabande bakura bajumbe nchiro a difference yomo jumbo gokonya sobo nomo jumbo tari gokonya sobo etofauti na ya moyo kanjino mu accountant esabu waki my friend chibesa ile ngakando na CDF kwareta chiritokoroka new money une kuya eye new money eparana ewirami echi new money enyageta ali 1 billion ye president ya reta echi new money eyo nere tofauti yo mojumbe okogendereria ese yaye mutwe no yogoite ese yaye tenaba solo yaba gusiaba bwati abesa nabesa teko tioka muntu besa te bwati bojo okobonde ebesa ya Kenya se gatorera nato yo usioro togendereria abantu baitu nekaro mogota
otoakera bamintu tigankorera bamintu twatwaire ki president nye Kenyaga president naro nako toleta chikulaga omugaka Kenyatta okwetera toleta chikula Moi na toleta chikula Kibaki na toleta chikula Uhuru Kenyatta na toleta chikula iwo toleta ilechi Moreti lechi Nyasaye atusesenie Sakio Mugusi asesenie kaunti ya Nyamira naenda asesenie se ya Kenya egendere kuna batusombere bintu guchaga nekero byakire twezera bakristo tigatwegere gwaka asante na Your Excellency PS Mweke na munikubalie nimuite His Excellency kwa sababu ameserve kama Deputy Governor wa Nairobi na wakati Nairobi ilikuwa inabobea. I recognize your performance of duty that time. Karibu sana Nyamira County bwana PS, na ujue mimi wakili nikikusukuma kule Nairobi si kwa sababu yangu, ni kwa sababu hawa wadozi wangu wakulima wananiambia wapi hizo coolers mulikuwa mmetuahidi na president wetu. I want to thank you today, you have actualized that promise. Na sasa hivi hawa wakulima wa dairy tumekuwa tukibeba maziwa yetu tukitembea masoko kuona kama tutapata mteja. Maziwa yetu imekuwa ikiharibika. Maziwa yetu tumekuwa tukiwekwa kwa kibuyu na watoto wetu siku hizi hawakuli hiyo maziwa. So tumekadiria hasara katika ukulima wetu wa livestock. Leo hii mimi nataka kushukuru serikali yangu kwa sababu tumepata suluhu. Hakuna haja sasa kutembeza maziwa yetu kule na pale. Sasa ukipata maziwa unaingisha tu kwa kula, unangoja mshahara yako katika bank account yako. Erebu yago serebo be gaki ntoro setiko taria amabere nebibuyu go chichi hotel ntoro setiko taria amabere ebibuyu chichiro amabere tatusarekere tukama ntinga itokoira rere karo twanyore bank okoenda goitera amabere ao igombu yago sembobe erebu yago serebo be Lere sababu njenko batebia ukinuruhusu Mheshimiwa Mweke kwa sababu hii lugha ni tamu sana, inaingisha hii message vizuri kuliko hiyo lugha tumesomeshwa. Mburange simande seito nori tongoria kabeire ali tongoria kabeire asa tware koyeta twagambirwa bono rero iga intene ineri roberi tiganda areta amabera yo mujumbe weseme yo Mheshimiwa Clive Kisairo pamoja ne woman rep yaito Mheshimiwa Jerusha Mumanyi esaulie bagendreta se committee ya education bago tolige likibesa cyabana besukuru ekikisumbweta abantu kya capitation kubabera murega akina ni mubanjire batosoka likibesa abana basomere Elia kabere abantu baito banyamira county oyo no mu county commissioner twaroriro teneinega omungi no muswaeli osomete akaya oyoire lero mwarora gwake rwesa aruti n'abasacha ntwanja ng'abantu bagusi tigatosomye abana baiseke nabara bakasi kiseme kyabo bagoikera na into baba dozi county commissioner bunoyo. Madam Commissioner, nilikuwa ninasema uzani yako ningekuwa na jinsi ungenikopesha ningeomba kidogo kwa sababu mimi nimekaa Mkonde kidogo kwa sababu ya huduma kwa wananchi, lakini
kwa sababu ulikubali kuja kutuhudumia hapa kutoka kule Kitui, na kwa sababu tulikuwa tumeafikiana na wewe, hicho Kiswahili chako sanifu, nilikuwa nataka tutembee kwa mashule zetu tukiongelesha wanafunzi wetu ili uwe mfano ya jinsi lugha inatumika. We will truly miss you, Madam Shufaa, and I know you are going to newer challenges, and I can tell you one thing: anybody who has successfully served in Nyamira County will always get promoted to higher positions, and we pray for that promotion for you.